কোটু 100 টଙ୍କା পুরস্কার দেখি এবং অনুষ্ঠান তরফରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଢୌକ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣତାରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି ଆଜି ମଞ୍ଚ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା ଜୟ ଶିବ। सम्मानित करते समस्त प्राची संगीत विद्यालय तरफ अशेष धन्यवाद। फोटोचित्र परिवेश पहुंची पारी आज एत पवित्र दिन निश्चित रूपे प्रभु मधेश्वर करुणा अच्छी बोले समस्ते प्रभु गोटे जय जय बोल मधेश्वर महादेव की।